Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah wa sahbihi ajma'ina. Kalimah zikir yang mungkinlah pintu Ka'bah dengan berkat. Kalimah zikir yang mungkinlah pintu Ka'bah lebih dekat iman dalam hati. Semangat mati iman bersajar, Allah semangat mati iman bersajar. Baca warna Mezikir Cap channel ML Coffee Official. Saya kamu oleh Syirawa. Salam bersejahtera, gerakan-gerakan Bandung yang seiman seagama. Assalamualaikum, salam bersejahtera, gerakan-gerakan Bandung yang seiman seagama. Mudah-mudahan berselamat iman, bahagia urip dunia dan akhirat. Mudah-mudahan berselamat iman, bahagia urip dunia dan akhirat. Assalamualaikum bakun kamobra, hana mufiha gasinkan kaya. Jaraban sipro diadu ule, mu'amulake bakau lingkar. Assalamualaikum bakun kamobra, hana mufiha gasinkan kaya. Jaraban sibro diadu ule, mu'amulake bakau nikah. Assalamualaikum, salam bersejahtera, gerakan-gerakan Bandung yang seiman seagama. Assalamualaikum, salam bersejahtera, gerakan-gerakan Bandung yang seiman seagama. Mudah-mudahan berselamat iman, bahagia urip dunia dan akhirat. Mudah-mudahan berselamat iman, bahagia urip dunia dan akhirat. Maklum kamonyo anu merantau, jeung meruno di Darul Huda. Gendata drama santun dan sopan, hana bertuban waris syedara. Dengan bismillah tapulpun kalam, jino hairakan zikir tak baca. Assalamualaikum, salam bersejahtera, gerakan-gerakan Bandung yang seiman seagama. Mudah-mudahan berselamat
iman, bahagia murid dunia dan akhirat. Mudah-mudahan selamat iman, bahagia murid dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. جودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب. جودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب. اشفع لنا يا حبيبنا. اشفع لنا يا حبيبنا. لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. جئت للبرايا بشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين. جئت للبرايا بشرع المبين
مبين تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا 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 يا حبيبنا اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا 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 يا حبيبنا اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاغتفت منه البدور مثل حزنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير أماني أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام
ما بقينا آمين يا الله رزقنا برد عفوك والعوافي آمين يا الله هون كل مطلوب علينا آمين يا الله فإنا لا نعول في مؤمن آمين يا الله لما بنا ولا ما قد لقينا آمين يا الله لا أحد ولا سبب ولكن آمين يا الله إذا ضاقت وكنت لها قبيلا آمين يا الله وصل على رسولك كل حين آمين يا الله محمد النبي الزاكي الأمين آمين يا الله آل وأصحاب كرام آمين يا الله ومن والاهم والتابعين آمين يا الله يا إلهي بحقه دمر البغي والفساد يا إلهي بحقه جد بلطفك يا جواد يا إلهي بحقه آتنا السؤل والمراد حصل القصد والمراد وانصفى الوقت والمداد وبرؤيا محمد فرحت أنفس العباد أنراني هلواتي لا تحركني في المنام ذاك ديني وملتي ذاك لي غاية المرام مهنتي فيه التي سلوتي للهوى حرام ما فتنتم كفتنتي سجدوني بلا كلام وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على النبي. صلى الله على الرسول. صلى الله على النبي. صلى الله على الرسول. الشفيع الأرضحي ومحمد عربي. ومحمد عربي. صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا. صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وصحبه أجمعين. كلمة ذكر يفوق pintu Ka'bah. Dengan berkat kalimat zikir yang mungkin pintu Ka'bah. Nabi dekat di malam hati. Semangat hati iman bersajar. Allah semangat hati iman bersajar. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji bersyukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah sampai dengan bauronyo kepada Gedenya Mandung mantan diberi kesehatan dan kelapangan wate umur panjang sehingga dapat tak berkumpul pada tempat yang mulianya dalam rangka peringatan pelaksanaan umroh kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selalu dengan salir mari sama-sama kita nyambut keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Mohon sejen awatir menyampaikan atas sambutan singkat. Yang pertama sekali ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada gure-gure kamu, kepada anak-anak kamu, grup Liki dari Dayak Darul Huda Paluh Gading. Selanjutnya kepada grup Liki dari Kampung Paya 2. Selanjutnya kepada grup Liki anak-anak kamu dari Balai Pengajian Al-Kausar. Kemudian terima kasih kepada seluruh undangan yang dapat berhadir pada tempat kamu. Selanjutnya penghormatan kamu kepada guru-guru, kepada walid dari Dayak
Darul Falah yang telah bersedia hadir, kepada guru-guru yang lain ucapan terima kasih yang tak terhingga. Dan sisi karuate ditinggalkan tempat, sedikit ditinggalkan kegiatan-kegiatan pribadi, dipenuhi undangan kamu. Acara kamu yaitu peringatan kelahiran Urulahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian permohonan maaf dari kamu panitia di mana terdapat kesilapan, kekurangan, kejanggalan baik bak penyambutan kuno atau tempat yang kamu sediakan agak berbutasakan dan tempat yang kamu sediakan agak sempit. Mohon kepada seluruh jamaah, kepada seluruh hadirin yang tak dapat berhadir rohnya, Tuan mewakili daripada penyedia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian si atik panitia akan membagikan kenduri kepada seluruh jamaah. Mohon kepada jami-jami kamu iman kena di luar, kita mau dalam taduk berapi supaya panitia mangat bakul intar kenduri kepada seluruh jamaah. Wakil kajulah anak dan upaya mukadimah Nyoki yang dapat disampaikan mewakili panitia dan mewakili seluruh warga Dusun Kelapa Hijau, Kampung Paya 2. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengantar adik daya Puluh Gading tajid bersiap-siap. Yang 2 nanti bu, nanti main bu. Yang 2 nanti bu, nanti main mudah mudah betul tu. Apa dah? Abi ada. Ada lah. Yang berdempak kamu berdempak? Abu alhamdulillah. Oh, jut. Yang penting benar barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang pagi ini kami warga Komplek Kelapa Hijau melaksanakan Semarak 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah yang bertempat di Dusun Kelapa Hijau, Kampung Paya 2, Kecamatan Bandar Baru. Alhamdulillah acara hari ini berjalan sukses dan lancar berkat dukungan dan partisipasi seluruh warga Komplek Kelapa Hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.